goes a little something like Shakira le Gerard Piqué te pani in chen na chungchang hian in soya hlo na arei to a mi inan la soi na sadon chau ni na lang anin chen na borswar tak hian in thu thang leng vel bil chian do lo tak tak te po asiam chuak na sa to a tinanin chen chan ni an soi la hi ain ang lo noi boka mani lokala khan Shakira una nubial pahlui to na an chung ko chian nai tak ni zui ta chuanin Shakira le Piqué te chu poisa chungchang awanga in chen zo kan ni kha aron ti hlol maya poisa wang po chon in lo in how boy po ni se indin omlo sana wanga in chen an ni ti ero achiang thokata mi in ngai to Piqué la in ngoi chu reng ma se abial nu thar chu aron thup lem lova an leng chuak dun lai te po mu tur an om ngala anin thup boy lem lova di Piqué chet lak du dan hian Shakira chu na takin asiam don ti te chu achiang renga mase Shakira hian in phuba ala don ni in alang an ti le tlat to mai Revenge of Shakira ti nan soi na sa to a Shakira phubalak na tian soi chan chu October ni som pakwa khan Shakira chuanin a single thar aron ti chuaka monotonia ti ni in Piqué ne na anin chen nuwa a hlati chua masak ber te po ani baka a hlathu ti awang hianin ngai event a hlo hle a hit ngal hle ni Piqué ne na anin ka boy na le Piqué chu eng ang mi pangi alo ni te reng al chua puina ani ring antama a hlathu mangin Piqué na chunga a thil ti te chu a chang let ve de usakani anti tin chu mai chu ala ni lova Shakira hianin album atang zar nai to a chumi ani awang chuanin Spotify lamin thopui antum hli a Spotify le Shakira te hi anlo in befel thei ani chuanin apui don hle ni Piqué tan ero thulom omlo tak zong ani nge yang engting nge Shakira le Spotify te chu thok dun ta se Piqué tan thulom omlo ani theyang in lo ti mai thei tuna Piqué khelna club Barcelona hi Spotify sponsor ni a an mani sponsor tulian le poimo tak chu Spotify hi ni Shakira le Spotify an tho dun chuan Barcelona po in Shakira chu an tho pui ang ani dona a hla le album ti chu an promote sak ve angai don ani Barcelona players te po in an promote don ti na ni ber chu an jersey a Shakira logo chuan na an hak angai don ani ama po in Spotify in Drake an thopui trum khanin Barcelona players te chuanin Drake logo chuan na jersey hachungin match an lo khel tuan thak to a Drake logo chuan na jersey chu tu te pon an hafek ani chu wangin Shakira po Spotify nen an tho dun tak tak chuanin chutiang chia chia chuan Spotify lamin thil an kalpui le ngei dona Barcelona players den Shakira logo chuan na jersey an ron hachuak ve le ngei don ani Piqué po in tuivak lo chungchung le du lo chungchunga aron hak ve nge angai dona abial nu hlui harin omlo san tak chu a promote ve le nge angai don ti na ni hei tak hi fans se chuan Revenge of Shakira ti an soi chan chu ani mase he thil hi Shakira thil tum dik tak le adu dan tak tak ani am ti kha chu shiat ani lem lova mase a hla release hun a fu chat hle a lyrics tlartin deuh tho in Piqué an kok deuh vek thei le ngal fans ti an phur hle a Piqué chu an ngei pui via wanyang chu Shakira laman changa Spotify nen thok dun ngei si an du a Piqué an Shakira logo chuan na jersey ngei ron hachuak se an du hle ani in he thil chu Piqué bial nu thar tan po anom du lo khopang tin ESPN FC lampo in October ni som ni khan Barcelona chuan in Spotify in Shakira an thopui thei don ani chuanin Shakira logo chuan na jersey chu an players ten an hak chu angei an rem ti thlap to e ti an post chiang to bokani chu wangin Shakira le Spotify te hi an tho dun nge hi arin om deuh hleka abe se om deuh hlekani ma se tu na re hi chuanin an thok dun ngei don e ti kha official takin puan chian ala om lo thung fans lam phe chuanin hetyang baka Shakira ta na phubalak na chale ngei om hi om don lawan ti a Piqué tan po hetyang baka za thak klom thang le thindim thak thili om don swang lawan ti ni midang rin omlo sana wanga karma ti nan soi saka internet lama phe chuanin an soi hot to hle ni engpo chuni se Piqué an kumsom pani chung alo ko ve to fa po alo nei puidwa to Shakira aya athlan meichia hi ama office noya thokani a Cosmos company noya thok nge ni in aming chu Clara ni Clara le Piqué te hi Piqué chan pa ati me hlui ni bokina in mel sha tiran ni a chian angin in mel sha tir ma se Clara le Piqué te chu hun an mang dun jing tel tela anin du na chu aron piang chhauta ani mel
Shakira ero in Piqué chuanin a kop ti ero aman chuak chiang hi a ti chuanin anin kar chu a boy chho ngal angani Piqué office lama Shakira thil lu tak tak ti ero al om nual le ngala inanin chenna awang hianin Shakira chu angong na hle bokani ala thara khan Shakira chuanin thogle khata in thak danglam thuta ti te po aron zeptela kalsan ani thut dan te aron zeptel mase Shakira hian Piqué nen anin kar aron al chhuak puina ani ngem ti hi chu a soi chuang lawani mase mi tenan dindan thilani Shakira hian ala thara chuanin Piqué tana ati ani tak tak chuanin anin kar chu a chenai to ti alo she thiam rungei ni ina langa anin kar top na chu aron thlek nai don ti a shat lok thu te a zeptelani ala hi Piqué nen anin kar chung chang soi chuan na ani tak tak chuanin Shakira hian Piqué chuanin midang du le nga event anei san ti chu alo rin hlel rup na alo rei ve to te po ani nge yang ma se soi to angin hi Piqué ta na ati nge ani ti hi soi chan ala om chang lova fans terin dan mai mai an theory mai mai ala ni ri ani atakrama enge thleng tu nge sha ingpo cheni se Shakira chuanin Spotify te so na chu pomin han tho pui mai se chuanin Piqué an abial ri logo chuan na nge mai hachhuakin a in khel tur te po en cha kom ve reng reng a lom le alo kop thot thot bok nen iparin omlo tia shat lar zui ani ve reng to don chu ani ta phot maya aming cha dan hi chu alom om lo via mai abial nu la kha arai te an la ti de udeva an leng chuak dun lai mi nan mu tum khanin abial nu pum chu rai ang deuh hen alo puar ve de ula te po ani mai thei an soidan khachuan ma se milaran ni a chanchin bumi te lam sum mu na han ni boka engpo mai hi an sei war thiama han phwa chop she lo boka chuwangin atak takani em ti po sha thiama wa har thina ni thalaka alandan khachuanin rai khachu ang ve viau tho milar ho hi chu an che shuta news an siam ngal an ti khachu lo dik ve tak takani engpo han ti se thil ho deuh deuh po hi ti se mi nga event hi a hlo em maya drama hi atam pha the hle ni ole khati zong kha Piqué le Shakira te in chen nuwa news thar lam ron om chu ni a Shakira phubalak na tiami inan soi thar deuh sip sip chu ni a nang ni enge nga ivedan Piqué an Shakira logo chuana jersey chu a chuak lai te po in mu ve cha kem camera aina focus hun anui du mi lo mel te po mu in chak ve tholom ni ole thledo te khati zong kha ton chima in ngai thak thei tura kuron chop chwa thei choni a in hun du taksenga ka video te milo thler saka wangi lom tho ka sei le a video ka post thar le tur te milo nga event sak le don ya